because awungaqini nothi nangalesikhathi lezi if wasala ngerapture ngeke uncini musa usahluleka ngamanje mfundisi ngalesikhathi because kuzoba kubhlungu kuhlangana azela ngikhuluma ngayo ne mara manje umuntu asahluleka kusasemanje sisaphila ngograce phela ngalesikhathi igrace izobe ingekho and ngithi hayi lapho ngiyodla kahle kanti ngiyoba pregnant ngizwenza abortion into bengisitshela ukuthi ngeke ngiyenze life so ngalesikhathi if ngibe ngishona ngalesikhathi ngiyenza abortion abangakhe bashoni benza abortion mfundisi and amaphilisi ngiwathinge kulabantu besestarateni and nalaba sacrificeayo bayalinda laba bakhendlayo nabo bayalinda bayatshela ukuthi kuzuba kanje balinde nawo abalindile bathola into bayifunayo cabanga ke bona balinde ngokusacrifice ngegazi so why thina singalindi mfundisi Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonga ukuphinde sihlangane futhi sokhuluma indaba nje ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke lafinyelela khona le message. Ungasashintsha ngayindawo ngeke uzuyisole na kanjani. Angiqale ngokubonga nje bonke abantu ngokusubscribe, ngokulike, ngokucomment ngama channel members. Siyanibonga nonke kakhulu enikwenzayo kuhle nesisiza nje ngempela ukuthi sihambise le message. Ngiphinde futhi ngibonge nabaqhamukayo nje eceleni. Siyanibonga kakhulu nonke niyakhombisa ngempela ukukhathalela nje umsebenzi wenkosi ukuthi mawungafi sikhona mawuqhubeke uye phambili. So ngiyanibonga nonke nginibingelela futhi ngiphinde ngikhumbuze nje just a reminder 18 July saqhubeka sekwanongoma abantu bangakhohlwa futhi nje nabasaholwa inkosi ukuthi baqhubeke banikele for i18 July nabo futhi bangaqhubeka banikele mhlambe wakwanikela before ungaphinda futhi provided inkosi iyakhola kuphela nje. Siyabonga kakhulu ngakho konke lokho sokhulekela thina isizwe sonke sase South Africa. Sibuye ke size la namhlanje angedwa futhi nginaye uSisikhumbelo abaningi bayamazi I'm sure futhi bajabulile kudala bengamboni useswethu. Siyabonga kakhulu nje ukuthi sinaye once again uphinde wabuya maye khona ke usuke phethe message ezosisiza nje futhi kakhulu. So siyabonga ke simbingelele sikwamukele sithi nje nda vuvu babashabangu ndovuwa zabuti amen nami ngikela abantu bonke kuKota2 Media. Yes, iKota2 Media yasisiza kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu ayisephambeni ukuyisebenzisa because yenze ukuthi umessage kaNkulunkulu uhambe phambeni and then sihlangana nabantu manje kunamfemeli manje kuKota2 Media. Indaba yeKota2 Media siyabonga manje ngifamily ningi nginabobhuti nginabosisi nginabomama lapha ngendaba yeKota2 Media. So siyabonga because ifikelela wonke umuntu because nabantu bathola ama number phone nami lapha kuKota2 Media. So siyabonga because iyenze umsebenzi wakaNkulunkulu ukuthi uye phambeni ngokuya kwami ifana neevangelist mfundisi. Because imessage kaNkulunkulu yahamba ispread igospel kaNkulunkulu because uJesu uthahamba ngalesikhathi aqede ukubuya ayakubafundisi wakhe bakhe uthe hambani niyokuwonke umuntu nishumayezele nge-good news. So nokuKota2 Media ifana nalamanzi akhuluma ngoJesu ukuthi hambani nishumayezele ngendaba saka uJesu ukuthi uyabuya uthenga iyabuya soon. So nathi lapha sizala azela ukuthi sibe pharmacy or celebrate uze spread ievangeli kaNkulunkulu ukuthi ivele uyabuya uJesu. Siyabona khala ukuthi usikhathi sokukhina impela kunjalo. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga nje na ufakazi wafika wasilethela bona before. Baba ubuhle kakhulu. Babonga abazalwane bancoma nje kakhulu. Yes, so namhlanje ke futhi nje sovela singene endabeni yanamhlanje. Wena ke owazi ukuthi siqala kuphi sihambe nayo. Amen. Nginikeza wena nje. Amen futhi say. Yebo. Ngizocela nawe ubambe iBhayibheli yakho. Amen. Because mina leyami yesifenda mfundisi. Yes. So ngifisiza kuma verse.
Okay. Namhlanje kanti nayo futhi ungayifunda makwenzeka. Yeah, ngizoyifunda. Yeah. Ngizocela ukuthi bakhathazeki baningi kakhulu abasubscribeile from vendor. Amen. Bayasho bathi nje sikhona sibaningi. Baningi cause ngithola bavenda ngokwasepitoli bangukuphi ngasengithi manje ngine-family. Yes. Like feeling hlangana nama challenge because yes umuntu wonke wahlangana nama challenge nani. And usathana uhlala kulwisa ne. Yes ngesiganga ukuthi uyahamba ubenzima cause I know that we are not angel mfundisi. Yes. Sibantu sathana uyakulinga ngezingo maybe ngokukhuluma or ngani uwe mara nginabazalwane bangithandazisayo. Siyabonga. Yeah, bangisiza ngomthandazo sixoxayo sibuzana ngamavese. Yes. Sikhulume singene groupini ufana namhlanje because it's Friday. Siyobe ni Bible study ngo7 until because ngamalanga ngoFriday singena ngo12 siyangena every day. Siba nama service ku group. So singena ngo12 until 3:30 siyenze as honored prayer. So hlala sinama service lapha ya. Even abantu bayangena baphume because abantu uthola ukuthi maybe bazele bazongathi maybe bazothola iprofesi. Okay. Yeah, or ama blessing kanti lapha into siyenza yokuhambisa evangeli mfundisi. Manje mabengatholi so umuntu manje ubona ukuthi abantu attention le. Okay. Kanti siyenza intando kaNkulunkulu because lapha kushumayezela mina wonke umuntu uyashumayezela. Sinabo bhuti base Eastern Cape nabo sesi Cape Town, KZN, North West, Limpopo khona lapha eGauteng sibaningi ngokuhlukana abantu base Dubai abantu baku Botswana from Dubai futhi. Yes. Wow. Sinabazalwane lapha. Okay. Yeah. Okay. Laba sikhuluma nabo silapha esinabo egroupini. Yes. Mara laba seDubai laba bya amashona ababuya eZimbabwe. Abosisi basekhaya. So that's ngithi sine family lapha. Because sikhuluma ngathi hey siyazana. Sixoxe sikhuluma ngoJesu. Sikhuluma lapha kahle sikhuluma ngokubuya kwaJesu kaningi. Yeah, nokuyekela izona kufana namhlanje kuyokhuluma ngendaba yele ya rapture ukuthi kuyenzekani. That's ngithi umuntu ayingena yazi ukuthi abantu bangena lapha abaningi basindisiwe. Abangabasindiswanga angasindiswange bayamthandazela bakhona kunabafundisi ukuphambana ngezindawo. Bakuyenzise irepentance. Ukhulume yonke into ubuyeyenza lapha. Siyakhuluma ukuthola ukuthi nami ngiyakhuluma ukuthi hey wakhuluma ngazo zonke izinto umfundisi uthola ukuthi lezo wazibuza ukuthi yo ukhuluma uthola ukuthi umuntu athi mina ngibe ngenza abortion ngibe ngiyenza masturbation ngithi awu nami ngibe ngiyenza masturbation like sikhuluma yonke into bakubuza ukuthi or ubungana icrush na so umuntu athandazelwe akutshela ukuthi ngibe ngiyesontweni bengazange ikhulumiwe like manje because abantu abaningi manje bakulesikhathi sokuthi bathi kuzofika isikhathi umuzo ukutshela ukuthi uJesu ngalapha omunye akutshela ukuthini la futhi not iJesu like isonto eright ngapha because manje bangoza ukutshela ukuthi sisikhumela uyazi isonto idloka yeholiness na and nami ngizothi kuphi siyabona so laba abantu baningi bakhalayo uthola ukuthi umuntu angasayi esontweni ngimtshela ukuthi hayi ungayi esontweni athi hey asiso esontweni akuna holiness umfundisi ngakhuluma ngerepentance bakhala ngabafundisi ukuthi abayenzisa irepentance ababa so badinga umthandazo so abangu bayerepent bathandazwe lapha ya so that's ngithi siyayibonga kakhulu aye phambeni kodwa Timothy hayi siyabonga kakhulu phela hamba evangeli uzosipha ekugcineni ama contacts ukuthi abafuna ukujoyina bathinta abani kuphi mase siqedile kuleya namhlanje message. Amen. Kulungile. Sizovula ku James 5. James 5. Yeah. Ngo-New King James Version, James 5 verse 7, it like me, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and the latter rain. 8. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. 9. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. 10. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. 11. Indeed, we count them blessed who endure.
You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. 12. But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth, or with any other oath, but let your yes be yes, and your no, no, lest you fail into judgment. Amen. Mfundisi, mina ngizofunda ku-11 phela ne. Okay. Veva va kontelela zwingapangapa vari vana mashudu na iṅwe no dipfa zwa u kondelela ha Jobo na dovha na vhona zwivhuya zwe mudzimu vha fhedza nga u mu itela khazwo ha mune washu una khathutshelo na mbilu tshilidzi. Oh yes. Amen. Amen. Iyo story saka Job mfundisi sonke siyasiyaza. Yep. Cause ube agula usathani ngalesikhathi amlingile. Cause usathani cause uNkulunkulu there is a temptation, there is a test. I-temptation ayiphumi kuNkulunkulu. Yeah, okay, yes. Yeah. Iphuma kuSathane. Cause phela uSathane singakhohlwa umfundisi uzile ukutshontsha nokubulala. Ilinto ayiselile. Yes. Yeah. And then angeke astop ukuthi wena manje abathi usindisiwe umfundisi Shabangu ukuthi hayi uzokuyekela uSathane angeke. Yes. Usazokulwisa until you die or until uJesu abuye. Kunjani? So umuntu uzozakhala ukuthi hey awumzalwane izinto zibabhlungu kakhulu, ilife ibanzima. Even ungekho umzalwane kubanzima kuyafana mfundisi. So futhi mina ngibona ukuthi umzalwane ngibona ngathi ku right ngendaba yani. Fina ukuhlangana ne challenge indlula fast. Yes. And then awufani nomuntu anganoyo uJesu because thina sino Jesu siyazi ukuthi le ndlu izondlula. And then siyazi ukuthi sifene sibe patient. Cause awungabi patient uSathane ngeke yonke imicaba engiyisayo ku mind yakho uyo uSathane ayifakayo. Yes. Nezonke isono uya ayifakayo ukugula uye. Yes. Yonke into ingekho right kumuntu uSathane ayilethayo. Iqiniso. Cause yena uzile ukutshontsha nokubulala. So abantu babona ngathi kubulala phela cause izono siyasibulala mfundisi. Kakhulu. Manje if nginezono zokutshontsha siyongibulala lezono. Manje if nginezono sokukhuluma amanga lezono sizongibulala. Cause siye umntwana uyakhula naso siyakhula. Asikhula singisaphi? Singise kufeni. So abantu ababe patient bafana noJob. uJob uyathathula yonke into. Yes. Asalanga na next nomfazi wakhe athi wangamyekeli uNkulunkulu wakho. Mara cause uJob uyayazi ukuthi lezi aziphuma kuNkulunkulu. Aba patient ahlala kuNkulunkulu alinda even kubhlungu. Dasengithi istory seJob singakhuluma ngazo cause noma uhlangana nechallenge enjani mfundisi. Yes. Ufanele ukuthi uNkulunkulu uzohlala uNkulunkulu. Noma kubi noma kuhle. Yebo. uNkulunkulu lamazwi akhe wa change. Yebo uyohleze uNkulunkulu. Vini manje bathi umntwana moshonile umama oshonile ubaba oshonile. Uhlala uNkulunkulu. Noma kuyenzekana ngisana inyawo or angisazwi uNkulunkulu uzohlala uNkulunkulu. Yes. Akuchange next. So asibe patient because nantu uNkulunkulu patient kuthi. Yes. Sihlale kuye. Sivini sihlangana nenzimo siyazi ukuthi kubhlungu khona. Vini kugula. Cause ugulile uJob kube kubhlungu. Yebo. Izokuwo kwagula iminyanga thathelwa nabantwana ungasabe nenext. Nabantu bakubuka uthola ukuthi ngalesikhathi maybe nokunukho banuka ngalesikhathi uthola ukuthi umuntu uyagula phela nesimele siyabakhona mfundisi nabangane bebahambile not bangasena umuntu amsupportayo cabanga mara ba patient ahlala kuNkulunkulu angazange acomplain ukuthi mina ngiyaphuma mara thina sihlangana ne something siya complain uNkulunkulu asifanele simcomplain uNkulunkulu uthi kanjani mina ibe ifanele ubani. Oh yes. Cause wonke umuntu unendima yakhe. Nami ngina yami nomntwana muna yakhe. Yes. So ngingathi mina ngibhekeka babashabangu. Yes. Singifeni ngibe patient ngingaboni wena babashabangu manje uphendulwe ngithi hawu sibe simaketa sonke wawu babakashabangu manje manje ngingabi patient izongihambisa nojealous. Yes. Izobisa nezingezona. So umuntu ufana be patient ahlale kuNkulunkulu noma kunjani noma kubhlungu kanjani.
iqiniso lelo sihlale kuNkulunkulu sifane noJob oh yeah because uJob he was not angel ubafana nathi umfundisi yebo uba negazi nenyama kufana nami nawe angazi ukuthi yena ubomlungu or uMindia or yini ngalesikhathi mara kusale ukuthi ubafana nathi bekuumuntu yebo because abantu babona ngathi lento yenzeke kubo Shadraka nabo Mishaka nababeninko ayi bantu nje ba Abraham bebafana nathi umfundisi bebabantu bebangekho ama angel so nathi asihlanganisa ne something futhi labo ngalesikhathi bibangasebenzisi negama leka Jesu thina siyacolo bebangayi kuma priest maybe bathi umpriest uzokuthandazela kuzoyenzekani thina manje even ngiyenze something ngiyazi ukuthi ngibize igama leka Jesu linemandla leli liyenze ukuthi ngibe ne freedom oh yes leli lapho kuvalekile liyavula legama oh yebo yonke into yenzeka ngale gama leka Jesu yes so bona ngalesikhathi bebafanele beye kuma priest yo bakhona ukuyenzelwa nomthandazo thina manje asisayi kumfundisi ukuthi hey so siyahlala sikuname ngamadolo sithandaze sibize igama leka Jesu because then leli gama leka Jesu linamandla mfundisi liwonke kumagama phezulu wonke linikeza amandla even nesangoma or umthakathi or ubani uthola ukuthi kuyenzeka esitede manje sithixini so uzothi umthatha in the name of Jesus nayi liyamsebenzela even nalava 12 nabo liyabasebenzela uyabona ukuthi nabo balibiza so igama lelinemandla kundlula wonke amagama oh yeah so asibeni patient ukuntaka kaNkulunkulu singa complain sometimes ngemlomo yethu nemind yethu siyathuka uNkulunkulu so asibeni patient yeah sisile ukuthi uyazi uNkulunkulu because uNkulunkulu lapho uyakhuluma ukuthi ngiyawazi ama plan wenu thina sikwazi ama plan wethu angekho afana uNkulunkulu oh yes yeah yes oh and then ukuyenza izono siyavulela ukuthi uSathana khona ukungena oh yes asimuvulele first uyangena even umnyango ungavulwanga so wena uyenza izono uyamvulela uSathana khona ukungena because una into yakhe uze umntathu uSathana uzongena kanjani manje umfundisi if ngiyahleba or ngikhuluma kakhulu yebo or ngiyejolo or ngiyenzani even ngithandaza uSathana uyangena ungibambe ngento yakhe yeah phela ubambe into yami nami ngiyakhona ukuza lapho so ubambe because huyo umnikazi wesono yes so kune property yakhe ufana angena une code yokungena lapha ya izono zakhe dasoku Isaiah 15:19 akuthi uNkulunkulu anganizwe nithandaza it is your sin that is yenza ukuthi uzivale if uya kuNkulunkulu so sifanele sibe patient siyazi ukuthi izono zethu sometimes yamvumela uSathana ukuthi angene oh yes so that's ngithi kune test kune temptation yebo yes I test yaphuma kuNkulunkulu as umzalwane ufana utest ufana uphekwe lapho umzalwane because ufana uhlangana izinto uyazi ukuthi nawe uyosiza ngoba ukuthi undlulile lapha ya ngizwa kahle so that's ngithini sifane nayo uYobo bangayenza into wrong uYobo lapha ya angazange bathi uYobo uyenzani yebed mara hlangana nomlingo bakithi wakula kwababuhlungu thathelwa yonke into asalangana next mara ngokuba patient kwakhe yes uNkulunkulu ambusisa yeah so asifane naye singafunda nokuphisarema 27 verse 14 mfundisi ibiza kuthi mahubo ne amahubo uyabona ukuthi izulu ngiyasazi sayasazi phela izulu izulu ngiyashaya manje mfundisi hayi kuyasho neBhayibheli uyalifundi phela uthe 27 yeah verse 14 wait on the Lord be of good courage and he shall strengthen your heart wait I say on the Lord lapho ngosivende rindela mune washu ima ukhwathe usongo kula nungo rindela mune washu mnandi ngesivende mfundisi yeah inothi asimlinde uNkulunkulu uyabona ukuthi umzalwane ufuna ulinda yes umuntu athi uNkulunkulu uthatha isikhathi yeah wazi uzomuntu athi abantu bathi hey kuNkulunkulu kune line nathi sibuya kuye lento lengalisikhathi wazi hey siku queue saphendula bangu siku queue yeah angizange ngihlangana neverse mina lapha eBhayibheli mfundisi
lithi kuNkulunkulu sine queue hayi not siyamlinda that's athi asilinde silinde sitine ngosivende bathini khwate ubona ukuthi uyatina phela uqinile umfundisi kufanele neyindlu awufake foundation awungayifanga ku foundation ayimvule yonethe yo mara uyifake foundation noma kungaza yini kwanethe imvule enjani because le ndlu ine foundation iqinile ngeke yiwe so nomzalwane ufanele aqine kuthi angawe nothi uqina ngani ngokuhlala izweni injalo ingaquality wait on the Lord ungalindi kwezinye izinto hlala izweni kinga abantu mfundisi basuke balinde kwezinye indawo ezirong wazi abantu mfundisi balinda kubantu batrust abantu kakhulu mfundisi umuntu manje angasasithandazela or uze ukuthi hayi usesikhumbela ubone something maybe yena manje bayapraise abantu mfundisi singayenzi bazole ukupraise abantu umuntu sumpraise uNkulunkulu noJesu phela sumpraise simbiza ngegama lika Jesu siya ngoJesu because uJesu uthini I am the way you can't go to the Father without me I'm the truth so asiya kuNkulunkulu anisiya ngegama lika Jesu nothi leli gama selisebenzisayo laba bangasebenzisi igama lika Jesu hayi ba right bona mfundisi so thina nisiya ngegama lika Jesu so not ufana uqine umlinde uyazi ukuthini yonke into izoyenzeka amazwi kaNkulunkulu angawachange umfundisi uqinisile angeke angazange ayichange uNkulunkulu into izoyenza uzoyenza iqiniso so umuntu uzothi hayi kudala bathi uJesu uyabuya ugijimela laphi wena ngokuthi wena manje uzindisiwe ufana abuye ngokuthi wena manje uhlangana ne challenge uJesu ufana abuye makumelanga ngikubeka kanjani asifanele sikhulume semzalwane ukuthi hey uthatha isikhathi asibe patient yena uyabuya amasenyane yena uyabuya manje angabuya yebo kodwa futhi engakabuyi asibe silindile sibe patient ngoba nje singamjayi singamjayi yena uyazi isikhathi lesikhathi nesekondo siyazo ngayo ayi1 so singasayikhuluma le ndaba ukuthi hey uNkulunkulu uthatha isikhathi uzoluthola umuntu abantu bakutshela ukuthi kuvuswa lezivusayo bakutshela ukuthi hamba uyosizeka ngale uyabona because awu patient umzalo kanjani ungabi patient wena awuqini just uhluleka nokubamba lesigubhu lezi awuqini siyawa qina awambe something even uzomuntu akushaya uwenaso noJesu uwe nesiphambanweni ngalesikhathi bambambe isiphambanweni mfundisi uweka 11 phela isiphambanweni ubayiwa naso ne avuka naso so why thina singawe naso sivuke naso mfundisi kanjani thina singavuki nalesiphambano sithwale lesiphambano because awufuna ukulahla isiphambano uyohamba kanjani ungasibambani ngozivende kunengoma bathi farela nditofarela khatshone chiphambano bathi ngizosibamba lesibambelele kulesiphambano ngizosibambezela so thina asifuni asibambezele yasiyayizwa lapho thi bamba uqine kunto kaNkulunkulu asicine umfundisi singabheki ukuthi abobani kuyenzekani because awungaqini ilapho uzongena endaweni yerongo umfundisi ngizwa kahle uyothola abantu bazokudlela imali because kunesikhathi umfundisi uthola ukuthi manje kuyohlangana something ngiyi1 akunesikhathi sokufonela umfundisi ubusiku manje or 2 o'clock uyofonela bani hawu wena ungaqini ufuna ukulanda ubani because wena ufuna uqine uyokuNkulunkulu uthandaze umtrust uyekela bonke abantu because awungaqini nothi nangalesikhathi lezi if wasala ngerapture ngeke uqine musa usahluleka ngamanje mfundisi ngalesikhathi because kuzoba kubhlungu kuhlangana azela ngikhuluma ngayo ne mara manje umuntu asahluleka kusasemanje sisaphila ngograce phela ngalesikhathi igrace izobe ingekho cabanga kuzoba kunzima so awungaqini kusasemanje ngalesikhathi uzogcina mfundisi kobe kuwesa ngalesikhathi irapture izobe ithatha abantu kwisikhathi seka antichrist wena uzoboqinile na so sifanele sinqine sihlale kuNkulunkulu let's be patient bazalwane kuyasihlala kuNkulunkulu siyababona abafundi laba ababhalwe la bebahlala kuNkulunkulu noma bahlangana nama challenge bebangathi hawa thina siyaphuma lapho webanga complain azange sibazobusilasi ngobhalo sibathi hey uNkulunkulu thina manje ngezwi lakho siyenzekani thina manje mfundisi asinayo ne patient
into encane manje ngithi hayi ngethi ngalapho ngiyenza 101 or ngethi ngiye ngalapho ngiyothenga or ngelethi ngapha ngiyephuma ngiyemazayonini bazongisiza phela abazalwane baningi uzomuntu othi hayi abazalwane so lama sango bakhulumayo khawuzani bayagijima umuntu athi kuyabhede ungabi patient even uthola ukuthi usemshadini nomthula umntwana umuntu uNkulunkulu uyazi be patient hlala uzokunikeza lo mntwana no Sara no Abraham no Sara babe patient yes alinda uAbraham balindile kunobamfazi amthumela athi hamba kuyokulo auntie wosizo yenza umntwana mara uAbraham yazi ukuthi uNkulunkulu uzomnikeza umntwana uNkulunkulu angeke akupromise into angayenzi yes iba patient uhlale kuyahlalwa kuNkulunkulu kuyahlalwa ungabe ukuthi kuthatha isikhathi ugijimelapi kuye ayisebenza indaba ye-age i-age isebenza kithi kakhulu nakuthi esengimdala wenza example right mawulathi i-example kaAbraham kuye ayikho into yokuthi usumdala manje kuthiwa mawusumdala kune age ngeke ukhona ukuthola umntwana kuNkulunkulu okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka cause bangasaye namalanga bangasawaboni phela uSara yes ngathi wena 97 or 98 lapha uAbraham arichile no 100 mara uSara ngalesikhathi uyahleka manje libakhuluma ayabuzela manje so asilinde kuNkulunkulu kuyaba patient amnikeze umntwana manje wena uthi 40 uthi bathi i-life science ithi awune 40 awusathola umntwana i-life science uNkulunkulu cause ku life science ababelieve kuNkulunkulu ufundise yabona ke abayibelieve lento kaNkulunkulu abaput total bathi ayikho lento le it's a natural thing bona babelieve so kuNkulunkulu asihlaleni sinqine ngeke akhe indlu ungayifaka ngefoundation ufundise yes yonke into yaba patient aneblom if ngilitshwalile ngiyalifaka amanzi ne anike aba patient lengeke manje ngifaka iflower lithi liyakhulu or isihlahla semengo aninaso ngiyafaka amanzi ngibe patient esikhulu sikhona skip ama fruit ngeke ngithi manje ngo winter kufanele kube na mango kube nama fruits lawa ngekho manje anesikhathi samanerengisi ngesama ngeke ngithi kube namanerengisi nama orange sifanele siyazi ukuthi kunesikhathi saso be patient yonke into inesikhathi kunesama kune winter yebo zonke zihambe ngesikhathi sakhona so thina sifuna ukungena kusikhathi ukuthi maybe kube summer every time kufanele kube ne-winter kube ne-summer kube nani yo asibe patient yebo sizofunda futhi kuYobo futhi mfundisi okay even wayifunda lapho kuYobo 1 verse 21 verse 21 uthi and he said naked I came from my mother's womb and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Lapho ngosivendechira ari ndobva muvhilini wa mme anga ndipedza ndido huma ndipedzi mune washo oneya mune washo ojiya mune washo arindiwe uyabona ukuthi uyobhuthini yebo uthangiphuma kukumzimbeni wakamama wami ngangaqokile ngadlokanga yebo uzobuyela futhi yebo ngaqokanga ngadlokanga so uyabona ukuthi sifanele sibe patient because uye uNkulunkulu ayaziyo ukuthi kuzoba khona ukukhumbela nomama mbangayazi ukuthi hayi ngo1990 ngo September siyothola umntwana ngalesikhathi ngesi15 kuba kuNkulunkulu ayazi ukuthi kuzoba nomntwana kuzobiza ukuthi ukukhumbelwa anukhumbele setelo kume phela bayacela umntwana umfana so uyabona ukuthi nabo bebe patient bathini siyacela and uNkulunkulu wenzani abanikeza so nathi asiyazi ukuthini sibe singayazi ukuthini uNkulunkulu like manje angiyothola umntwana mfundisi ngibe ngayazi ukuthi ngiyothola umfana or kanjani even uyamadoktheni ngalesikhathi upregnant mara umuntu oyazi uNkulunkulu ukuthi next year khumbelo uzoba richile lesikhathi or uzoba sasekhona or yena uzoba abuyile amazwi lama kaYobo amnandi mfundisi lapha athi uNkulunkulu uzile angadlokangi and uzobuyela nothi upatient uyazi ukuthi noma kunzima noma kubhlungu ngizohlala cause uye uNkulunkulu amyenzile the great one use God
No one can create, even uSatan alahlole lapha. Yes. Angeke create nothing. Oh yeah. He doesn't have nothing. Abantu basitshela ukuthi unezinto uSatan angana nayo nothing. Akana lutho. Indaba imali asiyakhe kaNkulunkulu. Just yena usebenza ngayo. Angana next uSatan mfundisi. Yeah, iqiniso lelo. Angana next. Amen. Angana mandla, angana next ne. Just ukuthi yena umuntu onempilo empi. Ubaba wesono. Yes. Ubaba obulalayo. Ubaba wemanga. Ubaba tshontshayo. Ubaba robhayo. Oyuzayo lokho umuntu uzothi uhlakaniphe angazi kuzothi uhlakaniphe kakhulu la angakuyuza. So ufuna ukuthi uhlale usezwini. Uyabona le yiyo sifundisa sihlala kuyo. Oh yeah. Uhlale usezwini. Uhlale urepent, uhlale usaba uNkulunkulu. Yes. So simdefenda ngayo. Oh, ngozwa kahle. Daso ngithi lamazwi kaYobo ayangijabulisa mfundisi. Amnandi kakhulu. Singaya no Job 13 verse 15. Oh. Okay. Job 13 verse 15. Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. Lapho kumethi ndikhadi pulupela. Yazi ithebe na question mark. Athi ngisamthemba. Ufa mudzimu achidoda mbula tenda ndathoma ulibana tsengoni. Isivende sibisho lapha engishayile. Ufa mudzimu achidodi mbulu tenda ndathoma ulibana nae tsengoni. Kuthi lapho kuthi uthi kusase uNkulunkulu. Nalapho kuthi even kusekantoko usazoyofacana noNkulunkulu. Siyabona ukuthi angasabisiwe ngalezi zinto ubahlangana nazo Yoba. Yebo akasanga sabiso obunzima bempilo. Angazange because uyazi ukuthi usase uNkulunkulu. Yes. Ananga change. Noma kubhlungu usase uNkulunkulu. Yes. Noma kumnandi kusase uNkulunkulu. So sifane sihlale kuye mfundisi. Hey bakithi. Kuyahleleka kuNkulunkulu, kumnandi kuNkulunkulu. Futhi ngcono ukuhlala kuye. Kakhulu. Ngcono uwele esandleni sakho ungawele esandleni sabantu. Ngahlala ezitulweni ezirong. Kumnandi kubona uNkulunkulu mfundisi. Yebo. Kakhulu because ukuba rich spiritual kumnandi. Yes. Even physical ungekho rich. Mara kumnandi angazi ukuthi le nto ngayibiza ukuthi yine peace of mind mfundisi. Yebo kunjalo. Yine like uyazi ukuthi even uhamba umuntu even noma kungenzeka kanjani because uyazi ukuthi una umuntu bathi uNkulunkulu lo angafanisi nomuntu. Yes. uJesu lasifele siphambanweni. Oh yes. So that's uJob athini ufa ndinaye like usaze wakhona even ukantoro okuphi nangalesikhathi uyofa wena namanje usaphila usasekhona. Yes. Even usasewukwena usazoba khona ufundisi. Yebo. Sasibe patient because yazi ngabe patient sizongena lapho kuno ubaba wezono bathi uSatan. Futhi ngeke ngimbize ubaba udevil worshipper lo. Yeah, umubi. Ubaba walabo abayenze isono. Yes. Ba reject uNkulunkulu. Yes. Mina kuma si ubaba lo muntu oyisilese. Yeah, ngiyambiza lo singambiza ngamagama onke not umuntu. Uyabona umuntu ungabiza umuntu uthi unyawupesa or yini. Umuntu because uNkulunkulu a create umuntu usifanisile. Yes. Mara uSatan simbiza isilese because uye umuntu angenisa abantu ezibi. Uyo afaka abantu ukuthi bangabi dusana kaNkulunkulu because uyayazi ukuthi ezulu nkuhle. Uyayazi ukuthi kuyahlalwa. Yes. Because yena wabona ukuthi isikhathi sakhe siphelile. Uyabona ukuthi so sifane sihlale noma kunzima. Awuhlangana ne-challenge because lo ndodo uzokutshela ukuthi hey uyabona ufana uyenze kanje. Phela uSathane uyakuplanisa zonke izinto uyakuplanisa ukuthi wena wayenza kaso. Uzoyenza kaso. Because kuJudas Iscariot. Phela ungeni ngengcondo. Phela uSathane angeke abantu babona ngathi uSathane kuza yena cobo straight nalamananga akhuluma ngayo uSathane mfundisi angathumela wena kume. Ungena ngomuntu phela. That's awubona mina ngenze izono ungathi usesikhumbelo umuntu wezono. uSathane ungenile because ngalesikhathi uJesu uPeter ngalesikhathi alo utheni manje siSathane
Utoshe le dimo leka Satan. Kuthi manje sosako uPeter khulumayo. So nokuJudas ngalesikhathi umngeni ngemind phela Satan ungena kahle ngemind kahle. Anise snake. Yabona snake mfundisi singahlala siredele. Asithi kho it's too late. Wena usakhala ihambile snake. Sino Satan nje uza kancane. Akuze ngento athi wayenza kanje. Phela umuntu nawe. La angazi wayabona igundwa lenza. Lilo mali phephethe. Ekseni wena uvuka uzobona ukuthi hawu manje nginesilona no Satan unje mfundisi. So angafuni umnikeze isikhathi manje emindini yakho kube ne something. So kutshela ukuthi hayi yekele into kaNkulunkulu uzoyibona nini. Anufuna ukuthi ungabe patient. Phela uSatan ile yazile yona phela. So wena ufuna ube patient uhlale kunto kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi uyahlala kuyahlaleka ngoba ivenda bara wakonteleliwe. Ngeke bemzalwane ungabi patient. Yebo. So ufana uhlale noma kunzima. Umtshele ukuthi wena uSatan la. uNkulunkulu mina ngeke ngiyenzele. Because uzongena tha ukuphi uNkulunkulu. Wena kuyenzekani? Uyababona abafundisi wena ungalandeli labo ngabafundisi. Ungalandeli ukuthi ubani. Ungalandeli maybe ubona mina kusasa uyangibona maybe ngiyajiva. Uthi hawu ngibe ngibone ku podcast kuba bashabanga or kuma podcast. Wena iyangezwi. Yes. Asiyekele ukulandela labo ngabantu sibe patient kunto kaNkulunkulu. Yes. Sihlale kuyahlaleka kuNkulunkulu kumnandi. Kuyakhonzeka. Kakhulu. Wena uthi kusasa uzoyibona nini ungabi patient. Ukuba patient kwakho kuyangenisa ezulwini. Yes. Nawe siyambona uJob. Yes. uNkulunkulu umbusise kakhulu ngokuba patient. Wamnikeza nabantwana bahle. Wamnikeza yonke into. So wena ufuna ukujumpa. Awufuna ukupheka papa wena uthi ngijayile papa izodade 1 hour. Wena ufuna ukupheka ngemicrowave. Ufuna ukusheshaya istand. Istand uzopheka ama noodles lapha ngamacrowave 2 minutes. And awuqeda ukudla yolamba. Senawe hlala lapho. Uyazi ukuthi kuyalindwa. Leze right izinhle izinto ziyahlalelwa. Ngeke uthole izinto ezinhle ungazihlalelanga ungasebenzelanga. Awusebenza uphela emsebenzini phela ukuzuzana kaNkulunkulu kuyasebenza. Yebo. Uzoyixoxa kanjani lemoya wena ungabi patient? Ngeke. Uyixoxa kanjani? Ufuna ube patient uhlale kuNkulunkulu noma kunjani. Khumbula izolo ngicomplain kunesizwe amathi wazi if kube kungameme ngibe ngeke ngikhona ukulinda kulento uhlangana nayo. Awuna indoda awunani. I-situation uhlangana nayo ngathi wazini. Ungibona nginje. uNkulunkulu ngibe ngeke ngindlule kule situation. Athi mina I was not going to give up. Ngiyakusaba because noma ukhazi noma yathe ngiyakusaba umfazi. Ngathi wazini ngeke uthi uyangisaba uNkulunkulu. Ngathi mina manje ngiyibona lento ngihlangana nayo le challenge le. Mara cause nguNkulunkulu. Ngeke ngizoyibona maybe sometimes uyazi uSathane because ulinga wonke umuntu. Uthi uyabona ngithi hayi wena suka. Mina futhi ngiyamdefeat ngithi wena Satan. Lapha ngivakashila ngisikhalisa la. Yes. Because ekhaya sezulwini. Yep. Lapho kuzoba mnandi, lapho kuzoba kuhle. La ngikhaleleza lapha. Ngezuzuthi zakaNkulunkulu manje ngiyosishiya. Ana ngihambi nazo. So daso ngibe patient. Ngingazikhaleli mina manje ngisakhalela mina ukuthi ngithule umsebenzi mfundisi. Angitholi imali. Anginani. Wangifanele ngikhalele izinto. uNkulunkulu uyayazi. Yebo. Uyayazi uNkulunkulu. Noma mina ngingakazi ukukhuluma ngisayozicela. Uyayazi and ubasiyazi nalesikhathi manje ubasiyazi uNkulunkulu. Yes. Thina maybe sibe serangeli ukuthi okay ngo16 zaka May siyoba sina podcast. Mara uNkulunkulu bayazi uthola ukuthi mina ngiyakudisappoint or wena uyangidisappoint or kuyenzeke something mfundisi. uNkulunkulu uyazi yonke. Sasihlale kuNkulunkulu sibe patient. Yebo. Siyekele ukukhala. Siyekele ukukhuluma amazwi angekho right angcolisayo umoya ongcwele. Uyancenga umoya ongcwele. Asibe patient ukuthi no Jesu patient ngathi. Angagive up ngathi mfundisi. Uyasikhalela kubaba. Ngizwa kahle. Athi mnikeze chance. Futhi ngakhuluma ngami mfundisi. Ngalesikhathi ngisakuruva. Bona ngalesikhathi ngenze abortion. Because ngithi kuyi May. January yakhona. Khumba ngisaphupha ngalesikhathi ngiphupha ngithandazela abantu. Ngijabulile emphupheni mfundisi. Kanti uNkulunkulu bangibonisa ukuthi umntwana wami wasebenza kuzoba kanje. Sathana angena ngendawo yokuthanda imali. And ngithi hayi lapho ngiyodla kahle kanti ngiyoba pregnant ngizoyenza abortion. Into bengiyisele ukuthi ngeke ngiyenze life ini.
So ngalesikhathi if ngibe ngishona ngalesikhathi ngiyenza abortion abangakhe bashoni beyenza abortion mfundisi. And amaphilisi ngiwathinge kulabantu besistrateni. And abekho ngalesikhathi wena uphuza ngingaphumi pregnant. Angithi kuphuma izinto zincane ngabona ukuthi akwa ngaye esibhedlela bathi akusase kuncane ngethini eviki. Angibuyele kuyophuma lapho ngibona ukuthi even kulomntwana cause kube ne6 weeks. Sometimes iyangilimaza mara ngibona ukuthi awusathana. Hayiza ngithi uwe sathana wena. Ungenze ukuthi ngenze le. Phela uNkulunkulu angeke angadvise ngenza abortion. uNkulunkulu angeke angifake umjolo. Angangeni kuzona uNkulunkulu angeke kulezi izono. Ulo uba kwamazwi lo uwezono. Dase ngithi uzolokubulala nokutshontsha. If ngibe ngishoni lapha mfundisi anginikeze testimony mara ngikhuluma ukuthi if ngibe ngishonile ngalesikhathi namhlanje ngibe ngizwa ngikuphi ngalilanga ngiyenza abortion ngoJune cabanga mfundisi because aningamengenzile ngaphuma ngabiyele ngayesibhedlela bangikhipha manje angiyibona ukuthi hawu lapha manje yangitraumatize ngabona ukuthi yo what if ngibe ngifile that's ngithi ngamsaba uNkulunkulu nothi uJesu wabekezela abapatient ngami uNkulunkulu athi manje phela ngasifuni lesono sokubulala uNkulunkulu siyamnyanyisa umfundisi. Yes. Kakhulu. Mara uJesu cause ufele laba bulalayo. Laba wonke umuntu isigebenga. Yeah. Prosecutor eyini. Abekezela. Yeah. Athi not khumbero manje. Ngiyamtrusta. Uzoyenza umsebenzi wami. Oh yes. Ngiyathandaza ukuthi namanje ngingamdisappoint. Ngilungelanga ngiye ekhaya esulwini mfundisi. Yebo. Ngiye lapha ekhaya kumnandi because lapha esivakashile. Abekezela kume ukuthi umntwana lo uzotshintsha mfundi uNkulunkulu. Aba patient. Mara thina sifuna ukuba patient. Hey uNkulunkulu, wazi mina angisebenzi, intanga zami zishadile, intanga zami zineyindlu, intanga zami zinabantwana, intanga zami zihambe kahle zine business, intanga zami kuyenzeka lokho. Intanga zami azisogoli. Awu. Mara buyenza izono angazange uNkulunkulu athi wena aba patient uJesu wambulala lo siphambanweni aba patient even bambulala angazange athi angiyekeleni uNkulunkulu uthatha umoya wami same time basangishaya because wenemandla abazothatha nomoya wakhe mfundisi. Yes. Mara bekezela aba patient ngalesikhathi basamshaya basamgibelisa esiphambanweni basamfaka ngamara aba patient. Yebo. Mara thina sihlangana ne challenge asibi patient. No Jesu we patient even asathwale lesiphambana wanaso avuka naso. Ube patient kuye kubhlungu mfundisi. Yes. So why thina singabi patient because kunta kaNkulunkulu uyaba patient mfundisi. Nobo Abraham bebe patient. No Yobo manje lo sikhuluma ngaye ube patient kugura. Mara thina sihlangana ne challenge asifuna kuba patient mfundisi why? Yeah. Siya complain. Why singahlali sibe patient silinde? Yes. Uba nathi angibe nemonto manje ngizulwini. Uba nathi nginibe nemali ngizulwini. Ayingene umshadweni ngizulwini. Siyazi siye lezi zinto mfundisi. Yeah. Angine abantwana ngizulwini. Let's be patient mfundisi. Yebo. Sihlale sibambe lapha. Sihlale kuNkulunkulu noma kunzima. Noma i-challenge bakhona. Yebo. Aningi umuntu kufanele ngihlangana noma challenge. Phela sibe singeke uNkulunkulu angazange azizwala athi ukhumbele ngumyenzi ukuthi ahlangana nama challenge. Yindaba yakabani yaka Eva noAdam le. Dasosibhele kilo isonweni. Yes. Uye. Mara because kuze Jesu siyaxolwa sibe patient nathi. Sihlale because kuyahlalenga mfundisi. Asihlale asifunde ku 1 Corinthians 13 verse 4. Hayi amnandi indaba impela. Siyabonga. Ukubekezela hlale mfundisi noma kubhlungu kanjani. Yebo. Hayi. 13 verse 4 ifundeka la kimi kanje ithi love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Isho kanjalo like lapho kumveke umengosivenda ethini rufuna arufeli impilo runabuthu yithi uthando uthando alupheli impilo lunobuntu. Yes. Yathi alunabubi alunalo uzono. Yes. Tongi aluthomi aluzuzi
arukusiphakamisi like alunayo pride uthando siyabona ukuthi uthando luyabe patient mfundisi like ngenze example ngendaba yabantu bathanda nayo mfundisi cause if siku relationship mina nawe even mina noma ngiyenzana awunomuntu omthanda uyaba patient ngaye noma abantu bathi uboneni kulomuntu mara uthini uzochange uyaba patient wakuthanda siba patient siyaba patient uthanda nomntwana siyaba patient ukuthi uzohamba ushange step uyahlala uyahamba ngamadolo uya uyahamba manje uyakhuluma uthi da wayesiba patient so nukunto kaNkulunkulu asibe patient mfundisi ngiyakuzwa asibe patient kuyonke into kaNkulunkulu noma yini cause nothando uthola ukuthi umfazi indoda yakhe yaphuza athi izo change uba patient like angaboni nezona lu patient uthando siyabona ukuthi noJesu uthando phela uJesu uthando qobo upatient ngathi kakhulu uyasincenga and nayo uNkulunkulu upatient ngathi ukuthi size izwe sikhona ukuchange siyashumazela wonke kuma radio kuyini kuyonke into indawo ievangeli yahambeka mfundisi awungena ku TikTok evangeli Facebook wonke ama social media uthi uyangalapha uthola ukuthi abantu bayashumezela awuya ngalapha emingcabeni bayashumezela eminye umsebenzini lapha abantu basebenza khona kuyashumezela so uyabona ukuthini asibe patient because uyasithanda uJesu thandiwe mfundisi kakhulu sithandwe kakhulu kakhulu le ndoda ipatient unothando I give up yathi ngifuna yena lo wena ukuthi ine patient bona ku Paulo ngalesikhathi abulala abantu angazange Ananias uthini athi hamba kuye kule ndoda ukuzokuthandazela atshela Ananias ukuthi uzomuntu umthandazela uAnanias uthini lo babulala abantwana bakho phela baqeda ukubulala Stefan mara uyabona ukuthi uJesu unothando and uStefan lo bambulalana indaba yakaNkulunkulu ngiyakuzwa mara uJesu aba patient athi lo change angazange athi lo uyenza lo uNkulunkulu lo igazi lami uyalibona mthathe manje mara ba patient uyabona ukuthi noma sisagroova noma sisayenza uyaba patient uthi sizwe izwi angeke umuntu azofa ngayisangiso mfundisi yebo kunjalo angekho iqiniso hayi amazwi kaNkulunkulu angachange angekho cause uyo lapho uyojudgewa ngani ubuzwile anike ngisindisiwe mina phela there is a church goer i-salvation phela umuntu wayithola salvation mara ufana repent abantu abaningi basindisiwe mfundisi mara baphenduka kanje hayi singaba si100 esontweni uthola ukuthi uphenduka umuntu one uthola ukuthi nomfundisi angaphenduka kanje kodwa abaningi sisindisiwe and asikho patient basindisiwe abantu abaningi mfundisi futhi nabantu baningi bayazi ngo-salvation mfundisi into kaNkulunkulu bayazi yonke bathi bani laba bayazi ngeBhayibheli abafarisi bathini abafarisi namaSadusi uyabona ukuthi bebanjani abafarisi bebayazi nama-fasting bebayazi yonke into so abafarisi phela namanje sisasenabo mfundisi namanje cause umuntu uzokuthi baphi abafarisi phela manje angenza izono kuyafana abafarisi ani bayazi izwe uthola ukuthi isangoma yakutshela ukuthi hey likhona izwe lapha kuphi omusa ukutshela uzokutshela ukuthi iya kuverse bani ngisakhumbula ngalesikhathi ngisokusibhedlele ngalesikhathi cause aningenza abortion ngoJune August ngagula mara ngibe ngagulusi ngendaba ye-abortion cause uyenza isibhedlele bakuyenza kahle bona mina kuyo kuyinkinga esifuba attack kaSathane nothi le mimoya manje cause mina ngithe ngibona ukuthi ngenza abortion ngacela ukusendela noNkulunkulu cause ngibona ukuthi angisena ngibe ngesekho free manje bengine fear so ngaqala ukufunda izwi ngaqala ungena lama fasting ngafast inothi le mimoya yibe iphuma phela imimoya iphuma kabuhlungu mfundisi so ayiphuma kabuhlungu yalwa phela iyakulwisa yenzana so that's ngithini uthola ukuthi umuntu izwi uyaliswa and nami ngibe ngisindisiwe mara ngingakho ngarepentanga abantu abaningi basindiswe mara nabarepentanga so sifane sirepent sihlale kuNkulunkulu singafani nabafarisi because abafarisi mfundisi okay ngalesikhathi ngisesibhedlela ngikhuluma ngendaba yokugula aningibe ngabe esibhedlela lephethemisa ngahlala iviki kunomama uyahlanje lo mama because ngibe ngihambe neBhayibheli because ngalesikhathi ngibe ngisedusa noNkulunkulu kakhulu uthi vula kuJohn 3
uthi uyazi ukuthi for the God loved the world too much he give only his son ngathi uthi phela ivesi ngiyayazi mara kuphi angibengayazi lo mama ngasindiswa ngiphela uyahlanya ubheme nesnifu ubiza nabasephandle so that's ngithini abafarisi bayazi nezwi bayazi nokufast bayazi yonke into abantu laba basindisiwe mara abenzani abarepentayo so singaphili ngabafarisi because abaningi abantu manje bafana abafarisi esontweni kunabafarisi abaningi uzomuntu athi mina ngifana abafarisi lawe balusana noJesu awuyenza izona ulusana noJesu msi awujabulisa uSathane ufundisa manje ngakhuluma ngendaba patient mina ngikekho patient ayikhuluma ukuthi usisikhumbula umbekela ashumezele wathi how not too strong uthi ukuthi ngiyayazi iBhayibheli from Genesis to Revelation ngiyazi ukuthi awungena lapha uyapi so why sifana nabafarisi thina mfundisi singafani singaphili as a Christian umKristu mfundisi asifana sifana nabafarisi because uzomuntu athi mina ngikho umfarisi mina ngumntwana kaNkulunkulu angiyiphile lento yenza ngodevil uSathane awuyenza izono umntwana kaSathane anusebenzela yena usomvuseni omnyama because when you are a Christian you are the light umnyama nedarkness asambiselana manje sizofunda ku Romans umfundisi yokugcina Romans 5:3-4 3 no 4 And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. 4. And perseverance, character, and character, hope. Ngithi ngifunde lapha. Nawona aripembele. Yezo fedzi ripembele nahone utambudzwa. Unga dive uri utambudzwa hu disa ukontelela. Lapho yithini usukumezwa kuletha ukuthi ufane ube patient kulokhu kusukumezwa yes it is a glory in tribulations kushuthi jabula einhlophekweni yes ileso yes okay lapho kufowethu kondelela uita uri nisi ukondelela hu a ita uri risi zinginyeye zwenezwo zwi ita uri tuchere mudzimu uyabona ukuthi ukulinda yes sukuyenza ukuthi umuntu anga aqine umfundisi ulethe iziru ze right yes uyabona ukuthi sifane sihlale kuNtaka kaNkulunkulu sibe patient umfundisi singa give up uyahlaleka kuNkulunkulu kumnandi asibe patient bazalwane singayithathi ngathi into ingayenzeki singayithathi nje siyikhulume ngomlomo singayenzi asiyenze sibona khandle singamjabulisa udevil ukuthi asingene yebo because ukuthi angene uyayele athi uyambona umntwana wakho ujelile phela usangene manje ezulwini kunalapha angena khona noSathane so sina sibe patient umfundisi sihlale kuNkulunkulu because kuyahlaleka silinde siyekele kuba singalindi uyothola kanjani into ungalindanga ane next exam uyabhala ulinde ireport abathi uqodo ukubhala namhlanje bathi bakunikeze ireport manje uyalinda lokuma interview bathi linda bazobe solinda nawe kuNtaka kaNkulunkulu hluleka ngani kulinda mfundisi kumele silinde sonke nokumntwana uyalinda akhule 1 month 2 months 9 months umthola umntwana yonke into uyalindwa mfundisi kunjalo yini ingalindwi nalabo sacrificeayo bayalinda labo bakhendlayo nawo bayalinda bayatshela ukuthi kuzuba kanje balinde nawo abalindile bathola into bayifunayo cabanga ke bona balinde ngokusacrifice ngegazi so why thina singalindi mfundisi hayi asihlaleni silinde lamazwi kusiphethe wona ukuthi encouragement ukuthi kuyalindwa kuyahlala kuNkulunkulu sibe patient sifane naye Yobo noma kuba kanjani noma kunzima noma kubhlungu noma uya reject umsebenzini or ifamily or abantwana bakusupport or yini noma uyahlupheka unako ukudla ungekho ulala ungadlangi even walala ungadlangi kwekhe bathi wena uzoshona ngendaba ukuthi awudlangi mfundisi asihlaleni kuNkulunkulu because uyabuya uJesu uyabuya
not kusasa not namanje ngabuye sisakhuluma qiniso asibe patient yes nayo cause upatient ngathi uyasibukezela yes uyasilonga like uyonke into uJesu yonke into ula umazi ngiphethe wona namhlanje mfundisi siyabonga kakhulu wakhuluma amazwi abaluleke ngendlela esimangaliso okubekezela siphila kwi-generation engenasikhathi engakwazi ukubekezela inhlobo so siyawabonga lamazwi akhulumayo siyawadinga amazwi afana nalawo azosazisa ukuthi noma ngabe ubhekane nani i-challenge nje empilo nje iyodwa hlala kuJesu bekezele siyabonga amen nasekukholweni ngokunjalo mawubhekana nezinkinga ekukholweni hlala kuJesu bekezele ukhuluma nje futhi indaba emnandi lapho akhuluma ukuthi ifoundation kufanele ibe right nami ngizothi nje kumbukele usekhaya ongakazani noJesu njengenkosi nomsindisi okuphela kwakhe ngizothi ifoundation yakho konke uJesu Kristu mthatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphela kwakho ngeke uzuyisolo uyobuthwele the right foundation and once wathola ifoundation right koba lula kukwakha ke manje sewakha ukwi-foundation right uhlale kuyena ubekezele noma ngabe kwenzakala ini ngaphandle kaJesu akukho esingaba yikho amazokugcina nje sesivala amen siyabonga amazwi right umfundisi yeah kuyahlaleka kuJesu because kusikhathi sokugcina umfundisi la ngizohlala ngiyikhuluma irepentance umfundisi yes because asinga repent kubhlungu uthola ukuthi usebenzile for more than 30 years or 50 years or 10 years ngesikhathi sincane manje uyesogweni asihlale kuNkulunkulu asirepent every day every second or every minute ngalesikhathi ubona ukuthi usathana ukutemptile because uyatempta sonke siyatempteka asihlale phansi sithandaze sicele uxolo siyekele kuyalahlwa mfundisi that's what athini if indlebe yakukhathi lesandla sikhathi mara thina sifuna ukukhatha sihlala siya kuNkulunkulu sicele forgiveness kungaba kanjani ngolyango siyokubonga phela thina every time umthandazo wethu forgive me angizoyekela mara uyekela phela kuyekele ukuthi ngiyayilahla lento le angiyilahlile ngisayifuni ngingabeki ukuthi lento ibengenzele imali ibeyenzani yalahlwa singabeki abantu kingathi sibeka abantu uyahlaleka kuNkulunkulu uyabuya uJesu uyabuya manje uyabuya sona mfundisi siyabona cause zonke izinto zikhulumiwe ziyenzekile manje sikulo isikhathi serevelation nakhona manje singathi naso siyenzeka ukuthi uyabuye kunosala isikhathi leserapture kuzinto zosikhulumile kushothwa yena erapture nokuthi uJesu abuye akusene sinwe isikhathi manje be ready change manje if awukhonzi hambo lapho ukhonza khona futhi uthola abafundisi bashomezela evangeli noma ubuke kanjani iyakuthandazela ucela umthandazo uze change uthandaze ufunde izwi lelo lizokukhulisa izwi uye esontweni ungabheki ukuthi kuyenzekani uthandaze uhlale kuNkulunkulu ucela ukuhlakanipha ucela ukuthi akubhale kulezwi kule bhuku yokusiza ibhuki Yesu ibhuku yakaNkulunkulu ukuthi nawo uncwadi yokuphila ukuthi ungene because ungabhalwanga uncwadi yokuphila because lapha kuLuka verse 10 chapter 10 verse 19 lapha 18 no 20 lapha athi ningajabulela ukuthi niqosha imimoya senkinga abantu bawuswa ngani mfundisi ngendaba yegift thina asijabulela ukuthi amagama wethu abhalwe kuncwadi yokuphila na ukuthi uyangena la uya yezulwini na singakhohlwa sijabulisa ngendaba emnandi kuyandlula lokho uyabuya uJesu singabheki ukuthi kuyenzekani ngalapha left and right thina siye phambeni singasabuyeli emuva awuyithathile ungakayithathi ithathe manje uyaza noNkulunkulu ufunde izwi lizokusiza nakho-ke awufuna ukusizakela kizwi ungafunda kuJohn ufunde kuRomans kuActs lama azokukhulisa because ukhuluma ngomoya ongcwele izosikhulisa umuntu spiritual siyabonga amen sibonga kakhulu inkosi ekubuse sikugcine kwandisele futhi amen ngizofuna ukushare ngengwento futhi mfundisi lapha emavision okay ngiwe ngathandaza ngendaba yetight because nami ngibe ngikhale ngendaba yetight ngizwa abazali bakhuluma ngayekela ngavuyela mfundisi ngazo ngathi uNkulunkulu ngisize ngabe ngithandazile maybe 2 months yonke ubokwenza njani ngetight ukuthi ishi angikhona ukuhamba wabona ukuthi amathanga yabambana ngifake ivaselina thola ukuthi ngisebantwini manje ngifane ngifake ivaselina uyabona ukuthi ngeke ngikhiphe impahla ngithi ngisestarateni ukuthi uNkulunkulu ngisize mina manje ngiyahluleka ngiyenzeni angizange ngithole impendulo so angisayithandazisa uNkulunkulu
cause nami ngiyamabona ama fashion mfundisi angithi ngiyathandazwa ngabona le ama baby hair uyabona umntwana baby hair umntwana sase newborn izinwele zakhe ziyenza kanjani nezinwele zabalungu wabona ukuthi zilala kanjani so kunelento abantu bayenza bosesi bathenga styling gel bayenza ngathi nge-tisperage lekudala bathi izinwele lapho uyabona kulezi uthola ukuthi umuntu uyenze so bayibiza baby hair so uNkulunkulu angibonisa yona ukuthi baby hair ngithi hawu mina ngithanda setight umfundisi ngabona ibaby hair ngathi hawu ayibona naye ukuthi uNkulunkulu angakudalangi yonothi uwonayo sasa ani manje awunayo wena uyayichange phela uNkulunkulu angafuna umuntu asichangeayo so thina manje siyayichange siyenza ibaby hair ngibe muhle ngenza ngathi ngumkula or abalungu or umntwana omncane bayishaya abantwana uthola ukuthi abantwana besikole babophene nezinto bayenza ishine ayifuneki ibaby hair la bayezoyenza bayenze mara ayifuneki umzalwane angafana ngathanda izinto zizwe umzalwane ufana philele uNkulunkulu kuyonke into so ngisathi ngalesikhathi cause ngibona ibaby hair ngaboniswa neyingwe i-lip glow bayayazi bona amantombazana into yakhona ngathi it's like mara si lipstick yona i-lip glow ngathi amanzi phakathi lapha uyayifaka emlomeni kushine ngathi ufaka i-fish oil ngiyangibona imlomo isicwebezela wayibona kushine kanjani ngathi i-fish oil umuntu bathola ukuthi abantwana basikole bayifuna ukuthi lamantombazana lama teenage bayenzile uthola ukuthi umuntu ufake nelini ngathi hawu yile ngibe ngayibona ukuthi uNkulunkulu angibonisene ukuthi azifuneki faka ivaseline yizokwenza ube natural lezi ukuthi ungaboni ukuthi abantu bayazenza azifuneki cause ziyakuwisa usathana kungena ngazo uzothola ukuthi uthandaza usathandaza kakhulu uyamangala ukuthi uyawa ngokusebenzisa izinto zaka Satan so asifanele sisebenzise lezi zinto zaka Satan azifuneki umfundisi and then umuntu ngibe ngabona kunama cap la uyabona lamasama ngathi ahlele kanje anabuhafu la ama cap uthola ukuthi cap mara la ayifala ngila ngiyabona asam uNkulunkulu beyangibonisa ngalo last month ngathi ayina ne 3 weeks angibonisa ngala ama cap angibonisa nalama dress nami nginayo idress ekhona uthola ukuthi idress asithime kanje emuva yenze kanje lapha phambili beyincane ibe half emuva enjani asithi uyabona manje idress la lapha incane lapha inkulu ibe ne shape ngiyabona azifuneki lezo zinto lezi naleyo cap ayifuneki nalezi zikhepe lezi kahle cap ayifuneki umfundisi cap ayifuneki umfundisi noma kanjani ama-cap mara le ngibe ngabona nale ukuthi izinto zenziwe emkhathini lesi mfundisi wayevekenda abantu abaningi basifuna ikepisi nje mangishiswa ilanga ngaligqoki or akhethekile maybe akhethe mara le mina ngibone le half mara ne-cap ngibona ngathi nayo inabudimoni le nto ufunekayo maybe ngadloka isihloko mfundisi nami ngiyazihloka isihloko for kushiselanga because if kuyashisa ngadloka ngisidloko ikhanda lami linakubaba libe buhlungu ngibe ne-headache usingathi yini umehluko between isigqoko ne-cap or if i-cap mara ingabi le half yabona le half yes because anibona benzile ukuthi bashiye izinwele zibe so mara mina ngiyibone ile half uthola ukuthi la ayicovera ngithi ukuthi ayifuneki ile ngiyibonile mfundisi so ungabona former president anisingeke isikhuluma amagama abantu bona bayamazi ukuthi ubani after abantu kungelo bani after ungelo bani ulo ngabona ukuthi kunezinto asifakile lapha emzini wakhe so lezi asifakile sinabudimoni and uyazi ukuthi isikhathi naye sitele sincane sizomosha nani nabantwana bakhe so ufana ziyekele because isikhathi sakhe naye manje sifikile ufana repent akhiphe le mali ingangena kahle so the problem ukuthi abantu bathanda imali mfundisi ukuthi abantu bazothini lezi zinto yazi ukuthi azingena ngendlela eright sitshuntshiwe asikhiphe asiphiphe zonke noma yini awuboniselwanga ukuthi uye kuye uyokhuluma naye mhlawumbe ngizobathola lapha mfundisi because ilezi ukuthi sabathandise ngibe ngamthandazisa so nabo abantu abangabamthanda abathandisa ama president wethu
uyayibona le yenziwa ngosesikhalipa yes inothini because abanye bayangifoni bangibuza ukuthi kuyenzekani ngathi uyayede phela ngithi inothini nathi sifene siyithanda sengathi kungcono siyithandazisa okay ngoba include bafakela ama president former president nami ne president bebya manje sibathandazisa okay because kunezinto zingangena kahle and the lazy kunezinto zamadimo lezi bathwala ngazo kunto athwale ngazo so fana ziyekela ukuthi azi cause anizazilahlwa sihamba nezinto zazi nemali lesingene ngazo angabeki imali bheka uNkulunkulu okay alright ngiyakuzwa cela ukubela kule ndaba ye tithe yini inkinga ngayi tithe why bekufanele ukuthi uthandazele tithe abantu beyathi itithe ayidloki because ibroke kusha abazalwane yes so problem sabanga bazokutshela ukuthi tithe ifana neunderwear ne because angibuza abangu ne abaningi bangitshela ukuthi tithe ifana neunderwear because thina siprotect amathanga because kunalabo abambana so umuzo kutshela umuntu ukuthi tithe ayifuneki ezomsalwane ibroke so mina ngathe because angiyidlo ki1 and angilale ngayo ngidloka ngazi ukuthi ngiyahamba noma ngisendlini ngebhizi kaningi futhi ngezinto ukuthi ngiyahamba because ngazi ukuthi ngiprotectekile ngiyasiprotect lapha so mina ngithola impendulo laba bayitholayo ukuthi uNkulunkulu kheze uNkulunkulu amvesele umuntu umvesele umfundisi mina ngeke ngithi wena uNkulunkulu akuvesele ngithi angakhuluma iqiniso urongo ngekho wrong angilahla abantu ngithi bayidloke mina for my side ngiyayidloka mfundisi so omunye manje uzothola ukuthi uyayidlalisa ukuthi kuthiwa kathi hawo ubani uthi thathi ngadlokiwe umfundisi ushabanga ukuthi engadlokiwe sisikhumbela ukuthi ayidlokwe itithe mina ngiyayidloka for iside lami ngithanda ukuthi uNkulunkulu mina angiyidlokile for ifashion ngiyidlokela ukuthi because amadress ngwadloka mina ngidress amadress futhi ufake iroko ngayo bonakala futhi tight anyway futhi ngaphansi futhi because mina there's a reason uyayibona lento uyabona khala le ngeke ngiyidloke into elace ufanele uyidloke ne something phakathi neskipa because ngiyidloke neskipa manje sila ephakathi angidloke into ngibona ukuthi le yabonakala or le skirt ngifanele ngidloke nelezi bomama badloka sithi petticoat ngosivende bathi anaroko omuzo kutshela ukuthi anaroko abantu abadala mara uthola ukuthi umuntu adlokile manje ifina adloke ithathe kuyabukela umzimba wakhe so azithenge izinto ubheka ukuthi le dress ngiyithengayo iyabukekela ke hloka noma if uneskirt ungazihloka iphakathi yes just lesovala amadolo ukuthi umzimba wakho ungaphumi if udloke into ishiya la hloka something mfundisi phakathi kuvaleke because I know that we are not designer ama fashion designer siyathenga ne wena wongadloki ngifene ngidloke ngibonakala ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngingabe umntwana kaNkulunkulu phakathi phela ivini ngihamba ngibukele nokurespect umzimba wami okay yilezi ngifuna ngakhuluma ngazo so last ngalesikhathi se-Good Friday abantwana bayibiza Good Friday so ngibe ngathandaza bathi kusasa Good Friday ngo-16 angithandaza cause kuye kuma holiday ngifunda izwi ngalala angithi ngiyalala kwazo ivision kwazo izwi man not vision ukuthi listen ngosilungu ukuthi now we are in the 42 months ukuthi 42 months angicheka 42 months yile 3 years and a half yeke antichrist and then you notice 7 and 3 years plus 3 years and a half 7 years so kusikhathi lesa ka 42 months i-rapture ngona ngenzeka manje i-antichrist ngenzeka so asivukeni manje abasolana asithandazini asiyekileni isona asikusikhathi ukuthi kumnandi manje so ngithi ngiyalala futhi ngathandaza ngabona ukuthi hawu manje kunzima ngabona izinja ngathi se-police dog siningi lezi nje ziyashabisa zibese lapha emlilweni awufika ziyakuluma so nami ngibe ngisaba there was screamed ngibe ngisaba mfundisi ngizokuthi because inja zakhona ngathi they are lion ziyonkulu ngibe ngisibona ngakhona yes ile ngibe ngikuthi nayo ngimachine so last week ngithi ngithandaza ngabona ivision eyinto ngathi uyabona umuntu ngathi upregnant or inja uthola ukuthi inja ishonile uyabona ukuthi yenzani iyavuvutha ne pregnant akhona nomuntu ashonile so lento like yes a pregnant wonke umzimba se pregnant
uyabona the way isigubhu sakhona sijoy nale nto lapha enhloko ne lapha kunhloko maybe lapha izinyawo silingana nala lapha wonke umzimba la isenhlokweni lapha isenyaweni lapha nalapho kuyalingana kuncane so mara lento yasabisa sangithi ngithandaza bathi le demon iniyenzayo lokuhleba lokuyenza amakolota niyenza idemon ilela limenza umuntu abenjalo nikhonza leli demon awuyenze sona sokuhleba nozokuzuzuza ama-cretinine yilezi zona uziyenzayo so and libe lisabisa libe ngabukeli umfundisi ngazo ukuthi nami ngiyasaba so angazi ukuthi ayinayo 4 days or 3 days nayo futhi kuthi ngithandaze ngibone umlilo womnyambo tak ngithandaza ngithi uNkulunkulu angikho ku relationship nawe nami ngifuna ukubuyelela that's ngithi usathana uyasilinga mfundisi so ngithi ngithandaza ngabona indawo yomnyama nami angazi mfundisi sikhalela ukuthi nami ngiyezulwini because umuntu angangibona bona ngathi mina ngiholiness or ngiyiperfect nami ngumntwana kaNkulunkulu ngisakhalela ukuthi nami ngiyezulwini nami ngisebenzela uNkulunkulu ngabili emuva so ngabona isihoko la kumlilo kunemnyama wabona like if unomlilo kunayo smoke wasibona ngathi ungasibamba lo ngathi umkapho or bathini bayibiza volcano le ngathi ungayibamba umlilo wakhona kakhulu kunesibungu kunezinto zama spider so sinamanya wefone lesibungu lesi simnyama isibungu sakhona into yakhona thina siyayidla sibiza amashonja kube kunento lefana amashonja nengibathi imene sibe sisabisa kakhulu kuthi sithandaze cause angingathandazi ngazo ukuthi nami angenza izono ngiyongena lapha kule ndawo yemlilweni yes amen ayasabonga sesikhumbele sibonge kakhulu nje ngosisharele khona kuyosiza kosiza sonke siyabonga Nkosi kubusise ekugcina amen siyabonga babashabangu nanguNkosi anibusise kulomsebenzi uyenzayo nalabo bangabasakhubeka senze umsebenzi wakaNkulunkulu cause lapha sivakashile siyekhaya ezulwini hayi kulungile siyabonga siphinde sibonge nakunina ababukele emakhaya Nkosi nibusise nigcine ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen